Silav temaşevanên hêja, ez Ronî Bora, hûn dîsa bi xêr hatin. Dersa me ya Almanî bi zaravayê kurmancî didome. Lê beriya destê dersê dixwazim çend gotin bêjim, wekî ku hûn jî zanin evan roja da li Rojavayê bûyerên girîng çêdibin. Van em rojên dîrokî da derbas dibin û ji bo Rojava û tevahiya Kurdistanê jî serkeftin dixwazim. Her bijî Kurdistan. Belê. Beriya dersê hevalno ji kerema xwe ra dîsa me biecibînin, me şîrove bikin, heke pirsê we hebin li şîroveya binivîsin û ji kerema xwe ra me bişopînin ji bo ku em daha bihêztir bibin. Zor spas ji we ra û em dest pê bikin. Dersa me îro em bi lêkera em ê dest pê bikin hevalno. Lêkerên me çi nin? Berî dersê tiştekî dîjî bêjim. Her gav tiştê ku niha hûn dibînin hûn jî derbasê lênûska xwe bikin. Ev ya ji bo we çêtir be. Belê. Niha vîdeoyê bidin seklandin û derbasê lênûska xwe bikin û pişt re dîsa bidomînin. Belê em berdewam bikin hevalno. Me got em ê bi lêkeran dest pê bikin îro. Lêkerên me çi nin? Machen, arbeiten, haben, sein und wohnen. Machen çi ye? Machen hevalno kirin e. Yani heke merov tiştekî bike em ê machen bikarbînin. Li ser cînavka em machenê em kaş bikin hevalno. Lêkera machenê li gorî cînavka em kaş bikin. Ich mache. Ich çi bû? Ezim. Ez dikim. Ich mache. Ez dikim. Du machst. Tu dikî. Sie, es macht. Ew dike. Ji bo mêra, zayanda mêra, zî ji bo zayanda jina, ez zî ji bo zayanda zaroka em dikarin bikarbin ya jî ê ku zayandê wan tune bin. Bê zayand. Wir machen em dikin ev ya pirjimare hevalno. Ihr macht hûn dikin yani rastî ev ya jî pirjimariye ê li hemberî me çend kes hebin em ê ji wan re bêjin hûn dikin. Sie machen sie jî hevalno ew jî ew dikin. Têwateya ew dikinê. Arbeitenê em kaş bikin li gorî cînavka. Ich arbeite. Ez dixebitim. Arbeiten xebitandin e. Hevalno xebitandin. Du arbeitest. Mezekin li ji îşê ra êtê, ji duyê ra est. Zî es arbeitet. Çi hate hevalno? Et hate. Yani deheb tê ku nayên berhev em ê ekî têxin nav bera wan û wisa binivîsin zî es arbeitet. Li gorî pirjimariyê wir arbeiten. Timî en tê hevalno. Li gorî pirjimariyê timî vîrê yani em. Li gorî em ê en bînin. Em dixebitin. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Hûn dixebitin ev ya jî pirjimariye û zî ji bo pirjimarî û ji bo çi bû respekt. Em ê dîsa wekî vîrê en bînin. Belê. Niha jî em ser habinê bisekin. Habin heke mirov xwediyê tiştekî be em habinê bikartînin. Niha em lêkera habinê li gorî cînavka dîsa bikişînin. Ich habe. Ich
habe. Du hast. Du hast. Sie es hat. Sie es hat. يعني أو خدينة أو خدية. Wir haben. Wir haben. أم خدينة خدية چنن أم بيجي نشان بدن. Ihr habt. Ihr habt. و Sie يمزن haben. بله والله. نهاجي أم زاينة. زاينة أم لكوري جنافكا بكشنن. Ich bin. يعني أزم چیه؟ أزم مستمع منك. از خونده کارم. Du bist. Du bist. Sie es ist. Sie es ist. Wir sind. Primari. Wir sind. Ihr seid. Ihr seid. Und sie sind. Sie dieser sind. Yani wir و sie primari ناگواره والله. بله و پریجارانجی مثلا دوی درادا ارزی اس arbeitet و ای arbeitet جی همان وکبن پریجارا وک هرگابنا جارنا. بله ناجی ام ووننه کاشکن اوانو لگوری جنافکا وونن هكا هون الجهة كي دمينن مالكي جبوكو هون بيجن از لوي دراما هون بونن بكاربينن يعني هكا يكون الجهة كي بيجن راكبن داري ام دست بيبكن لغوري ايشه ام بيجن ich wohne. Ich wohne. يعني اكو داوين به والله ام نابجم وونه وكي وكي ايش ده ما درته. ich wohne. Du wohnst. البته مجبور كريه. Du wohnst. Sie es wohnt. Sie es wohnt. يعني es دجيم. Wir wohnen. Wir wohnen. مثل ديسا ان هاتيه. Ihr wohnt. Ihr wohnt. Und هري داوجي Sie wohnen. Sie wohnen. بل لي كلمة أبنها والنونها هيا نهم أم بان لكرا أمهم بون نهاجي أم چند ميناكا بدن بله فاميلينشتانت چیه وانو در حق زواج مدا آگاهی كابا أم بخوازم بدن يعني روشا زواج نشان ده فاميلين شتانت فاميلين ذاتن براستيم مالباته شتانت جي روشة مالباتية روشة زواجي كان مناكا ام بدن هبالنو ich bin verheiratet يعني زوجان دي بي verheiratet بكاربيني ich bin verheiratet يعني as زوجان ديمة wir sind geschieden هبالنو قطاندنه يعني ام قطاندينه ام جابدو قطيانه wir sind geschieden مثلا ما ich ما bin بكاراني لبر bin
چبو لیکر زاینه ملگوری جناب کا مکاشکر جی işe را چه داته bin داته جویری را چه داته زن داته yani ezim zevcandi ez zevcandime bele o qetandine wir haben ein Kind mesela biz mehabne yani خود yetişteki bir tehabne bikarbini wir haben ein Kind yani خودیه زاروک کینه خودیه زاروک کینه بله wir sind nicht verheiratet aber Zelal und ich leben zusammen yani bir şey der wir sind nicht verheiratet ne zevcandine yani ne zevcandine ne zevcandine ne zevcandine aba hevalno lever mesela melverçi melver naberek dahi hevalno o hevoka hudu dominen benok melver daniye aba Zelal und ich leben zusammen. Lebele Zelal und es behavradiji. Zelal und uye tewateye uye Zelal und es zusammen behavraye. Evalno lebenji dijine jane behavra dijin. Ich bin Single. Yancı emebejin ich lebe allein. Mesela ich bin ezim Single yani tenime. Es tenedicim yani ich lebe allein. Yani emebejin es tenedicim lebe jane her ducitin aynı ota. Es tenime leverte aynı bir ota. Es tenime, ezim teni, yani ich lebe allein, yani işte ez teni dijim lebe te vateya jiyane. Böyle dominen havalno. Das sind Heja und Ronahi. Das gavan bejin ev dasiye bikartinin heke Jbo perjimara bikarbinin zinde bikarbinin çünkü zind çibu hevalno mezekin zind ya ligori vire ya ji ligori ziye perjimar ewen das sind ewen heja und ronahi heja und ronahine sie kommen aus Rojava yani dbe ji Rojava hatine ya ji Rojava ne Rojava Kürdistan'e Sie sind verheiratet mesela Sie sind verheiratet Sie lever perjimari nişanlı da hevalno le despeka evo ke havce ziye mezin benefisinin yani dbe ev zevcan dine Sie sind verheiratet Sie leben allein Sie leben allein. أو تندجين يعني بهافرا ناجين أو تندجين. Heja arbeitet als Journalist. Arbeitet çi bu evalno? Arbeitet xabitandın. Heja kiye? Heja mere yani arbeitet. Arbeitet. Als Journalist. Journalist rojnamevan bu. Ev rojnamevani dixebite. Und ronahi jî jine evalno yani sie. Diese arbeitet, sie arbeitet. Ahmet Spor. Ew jî emelva bay bikarbînin. Ew ronahi li Ahmet Sporê dixebite. Ronahi li Ahmet Sporê dixebite. Serkeftin ji bo Ahmet Sporê re jî.
Sie haben keine Kinder. Yani dve zarokê wan tunene. Sie pirjimarî nîşan dide hevalno. Haben nexwedîne keine Kinder. Zarokan. Yani zarokê wan tunene. Keine neyini nîşan dide hevalno. Keine Kinder. Niha em minakan berdevam bikin hevalno. Was machst du beruflich? Beruflich em zanin dersê me borî da em hîn bûn xebatê me nîşan dide, karê me, kar û pişeyê me nîşan dide. Was machst du beruflich? Yani tu çi karî dikî? Machen li gorî duyê hatiye kişandin. Was çibûn? Was çi? Çi dikî tu xebat? Tu çi xebatî dikî? Ich bin Studentin. Ez xwendekarım. Ich bin çiye li gorî lêkera zayînê me kişandiye. Li gorî cînavka îşê. Ich bin Studentin. Ez xwendekarım. Und habe uz xwediyê einen Job. Karekî me Job kare. Job kare vano. Einen artikela jobê bere hevalno. Me artikela hîn kiribû. Dersê me borî da. Li gorî derê li vir jî ein hebek. Têwataya hebekê hatiye kişandin li gorî çi hatiye kişandin li gorî lêkera habinê. Li vir akuzatif em jê re dibêjin. Ein biye akuzatif. Dersê me pêşî da em ê derheqê akuzatif, datif û genetif herî dawî em ê derheqê wan da jî biaxivin nominatif. Als Friseurin. Friseurin ew jî kuafir bû hevalno yani em dîsa dest pêk em bêjin ich bin Studentin ez xwendekarım und habe einen Job û xwediyê karekî me ew kar jî çi ye? Als Friseurin ew kar jî kuafirtiye. Wo wohnt ihr? Ihr çibû hûn. Hûn li ku dijîn? Hûn li ku rûdinên yan jî? Yani xanî we li ku ye? Wir wohnen in Zürich. Em dijîn li Zürîxê. In cî nîşan dide. Gava ku em cî nîşan bidin em înê bikarbînin. Wir leben zusammen. Em behevra dijîn. Zusammen behevra ye leben jiyane. Wir leben zusammen und haben ein Kind. û xwediyê zarokekî ne. Haben xwedî bûne ein yek û kind jî zarokek. Xwediyê zarokekî ne. Wer sind das? Evana kîne dibe. Wer pirsa kîyê ye. Evana kîne. Was pirsa çî ye. Tu çi karî dikî? Wo pirsa li ku derê ye. Hûn li ku derê dijîn. Berê. Wer sind das? Wer sind das? Vana kîne. Çünkü sind li gorî pirjimariyê tê kişandin. Wî çaxê em ê bêjin das sind ev lorîn û sozdar. Lorîn û sozdarin. Yani li gorî kîjan cînavka tê kişandin? Li gorî cînavka ziyê. Ew lorîn û sozdarin. Pirjimar e hevalno. û herî dawî lorîn û sozdar arbeiten bei Ronahî TV. Yani lorîn û sozdar li Ronahî TV dixebitin. Belê hevalno. Em dersa xwe li vir bidawîtînin. Serkeftin dixwazim ji we re. Herdem xebat lazim e ji bo hînkirinê. û dîsa me beecibînin hêz bidin me hevalno. Me bişopînin û heke pirsê we derheqê vî dersê de hebe ji kere me xwe re şîroveya binivîsin. Di şîroveya de hûn ji me re
دلکی بله هون بنویسن یا خالکی بله هون بنویسن او جی دیسا هیز ددمه بخاطر و بمینن خیر و خشیده دم باش